වණක්කම් අයිබෝවන් ටැමිල්ලිත් මදි YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රචනා මාතෘකාවක්. අද මම මාතෘකාව විදිහට තෝරගන්නේ තයි පොංගල් උත්සවය. මේ රචනාව ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ 10 සහ 11 ශ්‍රේණි වල ඉගෙන ගන්න සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා සූදානම් වෙන ආදරණීය දුවේ පුතේ ඔයාටයි. තයි පොංගල් උත්සවයට අපි දෙමළින් කියනවා තයි පොංගල් විලා කියලා. එහෙනම් මාතෘකාව ලියා ගන්න තයි පොංගල් විලා. හරි. අපි බලමු මොනවාද අපිට තයි පොංගල් උත්සවය ගැන රචනාවක් ලිවීමේදී පළවෙනි ඡේදයේ විදිහට මොනවාද අපිට ලියන්න පුළුවන් කරුණු කියලා. தமிழர்கள் கொண்டாடும் பண்டிகைகள் பல உள்ளன. දෙමළ අය සමරන උත්සව බොහෝ ඇත. அவற்றுள் தைப்பொங்கல் விழாவும் ஒன்றாகும். ඒවා අතරින් தைப்பொங்கல் උත්සවයත් එකකි. இப்பண்டிகையை தை மாதத்தின் முதலாம் திகதி கொண்டாடுவார்கள். මෙම උත්සවය ජනවාරි මාසයේ පළමු දින සමරනු ලැබේ. எனவே இதனை தைப்பொங்கல் என்றும் அழைப்பார்கள். එම නිසා මෙය தைப்பொங்கல் ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. இது உழவர்களின் திருநாளாகவும் விளங்குகிறது. මෙය ගොවීන්ගේ මහා උත්සවය නැත්නම් ගොවීන්ගේ වටිනාම දිනයක් තමයි தைப்பொங்கல் කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙය ගොවීන්ගේ තිරුනාල් කියලා හඳුන්වනු ලැබේ. ඊළඟට අපිට දැන් මේ පළවෙනි ඡේදයට ඇතුළු වෙ ටික අපි බලමු මේ දවසට මොකද කරන්න කියලා. இத்தினத்தில் உழவர்கள் தம் உழைப்பின் வெற்றியை கொண்டாடுவார்கள். මේ දිනේදී ගොවීන් තම වගාවෙන තස්වැන්නේ ජය සමරනු ලැබේ. ඒ කියන්නේ තමන් අස්වනු නෙලලා ඒ ලැබුණු ඵලදාව මුල් ඵලදාව ඒ තමන්ට සතුට ඵලදාව ලැබීමෙන් තියෙන සතුට සමරන්නේ මේ தை பொங்கல் දවසේ තමයි. உழவர்களுக்கு விவசாயம் செய்ய வெயிலும் மழையும் தேவை. ගොවීන්ට ගොවිතැන් කරන්න අව්වත් වැස්සත් අවශ්‍යයි. இதனை தருவது சூரியன் ஆகும். මේව දෙන්නේ සූර්යාවේ. அதனால் சூரியனுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காக தமிழர்கள் இப்பண்டிகையை கொண்டாடுவார்கள். එම නිසා සූර්යාට ස්තුති කිරීමට දෙමළ අය මෙම උත්සවය සමරනු ලැබේ. හරි. ඔන්න එතකොට දෙවෙනි ඡේදයෙන් අපි කිව්වේ ඇයි මෙයාලා මේ තයි පොංගල් දිනය සමරන්නේ කියලා. හරි. අපි බලමු මොකද්ද එයාලා කරන්නේ තයි පොංගල් දවසට කියලා. தை பொங்கல் தினத்தில் தமிழர்கள் காலையிலேயே எழும்பி குளித்து புத்தம் புதிய ආடைகள் අනිවාර්යල්. தைப்பொங்கல் දවසේදී දෙමළ අය උදෙන්ම අවදි වෙලා නාලා අලුත් ඇඳුම් අඳිනවා. வீடுகளின் வாசல்களில் அழகிய கோலங்கள் போட்டு மாவிலை தோரணங்களை கட்டுவார்கள். නිවස්වල ලස්සන අර කෝලන් රටා කියලා තියෙන්නේ. අන්නේ කෝලන් රටා දාලා මාවිලේ තෝරණංගල් කියන්නේ අඹ කොළ වලින් එක එක සැරසිලි තෝරන් වගේ ඒවා කරනවා. ඊළඟට வயலில் விளைந்த புது நெல் அரிசியை கொண்டு பொங்கல் செய்வார்கள். කුඹුරු වලින් නෙලා ගන්නා ලද අලුත් හාල් අරගෙන අලුත් වී අරගෙන பொங்கல் சாதனமா. அதை கொண்டு சூரியனுக்கு பூஜை செய்து நமஸ்காரம் செய்வார்கள். ඉතින් මේ හදපු පොංගල් සූර්යයට පූජා කරලා නමස්කාරය කරනවා. பொங்கலுக்கு அடுத்த நாள் மாட்டுப் பொங்கல் கொண்டாடுவார்கள். பொங்கல் දවසට පසු දවසේ එයාලා மாட்டுப் பொங்கல் කියලා දෙයක් සමරනවා. அன்று மாட்டுக் கொட்டிலை சுத்தம் செய்து மாடுகளை குளிப்பாட்டி மாட்டுக் கொட்டிலேயே பொங்கல் வைத்து வழிபாடுவார்கள்.
එතකොට එදාට මාට්ටු කොට්ටිලේ කියන්නේ ගවලෙන් පිරිසිදු කරලා ගවයන්ව නාවලා එතකොට ඒ ගවලෙන් ඇතුලේ පොංගල් තියලා වැඳුම් පිදුම් කිරීමක් කරනවා. ඇයි මෙයාලා මෙහෙම පොංගල් වලට පසුදින මෙහෙම සමරන්නේ? මොකද ගොවිතැන් කරන්න ගව සම්පත ගවයන් තමයි උදව් කරන්නේ. එතකොට එයාලට ස්තුති කිරීමක් වගේ දෙයක් තමයි මෙහිදී සිදුවෙන්නේ. தைப்பொங்கல் என்பது தமிழர்களின் மிக முக்கியமான விழாக்களில் ஒன்றாகும். தைப்பொங்கல் කියන්නේ දෙමළ අයගේ ගොඩාක් වැදගත් උත්සවවලින් එකක්. இப்பண்டிகை அவர்களின் ஒற்றுமையின் அடையாளமாக திகழ்கிறது. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වැදගත් උත්සවය ඔවුන්ගේ සමගිය සංකේතයක් ලෙස දක්වන්න පුළුවන්. உலகில் பல்வேறு நாடுகளில் வாழ்கின்ற தமிழர்கள் அனைவரும் தைப்பொங்கல் விழாவை மிகுதியான மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடுவார்கள். ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයිනේ ලෝකයේ විවිධ රටවල මේ දෙමළ අය ජීවත් වෙනවා. ඉතින් මේ ජීවත් වෙන හැම දෙමළ කෙනෙක්ම මේ தைப்பொங்கல் උත්සවය ගොඩාක් සතුටින් උත්සාහයෙන් යුතුව සමරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ රචනාව தைப்பொங்கல் උත්සවය ගැන තියෙන්නේ. අපි එහිදී මුල් ඡේදෙන් தைப்பொங்கல் කියන්නේ මොකක්ද කියලා හඳුන්වලා දීලා ඊළඟට ඇයි මේ தைப்பொங்கல் සමරන්නේ කියලා කියනවා දෙවෙනි ඡේදේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ඡේදයෙන් එදාට මොනවද යාලා කරන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ தைப்பொங்கல் දවසට පස්සෙන්දා මේ මාට්ටු පොංගල් කියන්නේ මොකක්ද? ඒක මොකක්ද සමරන්නේ ඇයි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අන්තිම වශයෙන් අවසාන ඡේදයෙන් සමස්තයක් විදියට ලෝකයේ තියෙන தைப்பொங்கல் උත්සව ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් 10-11 ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට ඕලෙවල් වලට එන්න පුළුවන් මාතෘකා අතරින් එකක් තමයි தைப்பொங்கல் උත්සවය. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට தைப்பொங்கல் ගැන රචනාවක් ලියා ගන්න මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයාලව හමු වෙන්න එන්න. වණක්කම්.